Ghana onyame a obo wiase na bo Ghana no obo enye pa na mom ne mi hu se to sim se sabe ya nyaage ho adi ni age obi adi na fe ya se o hwa abaka se pa bibia broni baka se for free and wiase no aye ba ko we are into the global world nkoda wa hi all talents be a bongo tagota wa ha ya fan free sa akoda no a obi ba fan ko Turkey and Britain and Italy akatua obenya no asesa kora send wo koye sa insurance ni ade be ma no ho na wo ko fan so mabo mamani wo ba yi uni insurance papa bi ama no wo ko bo competition wiase manoni grofo ani onum kosia no ne tipenso fo bi kro chen we ni mo bi ni mbo chen wo mu and so onu ye covered fine na Ghana ni no koye say $5,000 per day kura baba bia ko da kodru no bia ni sa iso adodo na so Ghana fo be kasa ho sa okoto ahode ne edebo sada kru bi na ahode na akofom ama nipa no na mo media fo no mo kasa me amususu nka mo nka nsa no na mo man koda mo nche mo nkran ya hwe mo nkran na ya hunu se sa nkoda yi won musumbo sa ha ne ehuna bo mo ko ba bi ehunu mo yepa na demands ne sa de no no ye nyankora na ya wa wo mo nka se sabi akatua betua wo ni mo Europe ni entua mo ha na mom se mo mu bibia yensusu nka ho asem Oman penyin dada na ati so